Kitabu cha Hesabu bice 30 sura 30 murongo wa mbere mstari wa kwanza. bajya badusomera bari hafi cyangwa nsome 30 yego kugeza kuri kangahe cyose. nuko Mose abwira Abisiraheli ibyo Uwiteka yamutegetse byose. Mose abwira abatware b'imiryango y'Abisiraheli ati iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse. Yego. Umugabo nahiga Uwiteka umuhigo cyangwa niyibohesha indahiro ntagace ku isezerano rye ngo aryonone. Yego. ahubwo ahigure ibyaturutse mu kanwa ke. Yego. kandi umukobwa nahiga Uwiteka umuhigo yego akibohesha isezerano akiri mu rugo rwe se mu bukumi bwe se akumva umuhigo we n'isezerano yibohesheje akawihorera imihigo ye yose n'isezerano yibohesheje ryose bizahama. Yego. ariko se namubuza ku munsi abyumviyeho ntihazagire umuhigo kuvuga yibohesheje. umugabo we akabyumva akamwihorera ku munsi abyumviyeho imihigo ye n'isezerano yibohesheje bizahama. Yego. ariko umugabo we namubuza ku munsi abyumviyeho yego azaba akuye umuhigo we yahize n'amagambo yaturumbukiye kuvuga yibohesheje kandi Uwiteka azamubabarira. Yego. ariko umuhigo w'umupfakazi cyangwa w'uwasenzwe icyo yibohesheje cyose kizahama. umugore nahiga umuhigo mu nzu y'umugabo we cyangwa niyibohesherezayo indahiro umugabo we akabyumva akamwihorera ntamubuze imihigo ye yose n'isezerano yibohesheje ryose bizahama. ariko umugabo we nabikura ku munsi yabyumviyeho ibyaturutse mu kanwa ke kose azaba akomeje imihigo ye yose cyangwa ibyo yibohesheje byose bimuboshe. yego. aramutse acecetse kuko yamwihoreye ku munsi yabyumviyeho azaba abikomeje. ariko nabikura yari yarabyumvise azagibwaho no gukiranirwa k'umugore we. Yego. ayo niyo mategeko Uwiteka yategetse Mose ategeka iby'umugabo n'umugore we n'iby'umukobwa na se akiri inkumi mu rugo rwa se. Amen. asomye neza Imana imumugisha. Mungu ambariki. ukomeze gutegeka kwa kabiri bice 23 murongo wa 24. Kumbukumbu la Torati sura 23 na hadi 21. 22. 23-22. Yego. nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo ntuzatinde kuwuhigura. Yego. kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kukubaza bikakubera icyaha. Yego. ariko niwiringira guhiga ntibizakubere icyaha. ijambo riva mu kanwa kawe uje uryitondera ariko niwirinda guhiga ntibizakubera icyaha. Yego. ijambo riva mu kanwa kawe uje uryitondera urisohoze. Yego. numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze. Yego. ukawusezeranisha akanwa kawe nuja mu rubanza nuja mu ruzabibu rwa mwene wanyu wemererwe kurya inzabibu ugahaga wemerewe kurya inzabibu ugahaga uko ushaka. ariko ntuzagire izo usoromera mu kintu ufite. Yego. komeze nuko. Amen.
Amen. amen. Amen. Mukindu ufite tuwarangiza 26. nuja mu masaka ya mugenzi wawe ayuhagaze wemererwa guca amahundo, ariko ntuzatembeshe umuhoro imyaka ye. yego, amen. amen. Turangirize mu mubwiriza. Tuendelee kwa kitabu cha Mhubiri. Turavuga umuhigo nibyo byanditseho gusa. Tunazungumza kuhusu Igice nadhiri. cya 5 umurongo wa mbere ugeze ku wa 7. Sura 5 mstari wa kwanza hadi 7 ugeze ku wa 6 hadi 6. yego. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe, yego, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishusho ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe aje aba make. yego, inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira ku magambo menshi. yego, Nuhigira Imana umuhigo tugatinde kuwuhigura, kuko itanezerewe abapfapfa. Yego. uje hugira icyo wahize, uje uhigura icyo wahize. yego, Guhiga umuhigo ntuwuhigure, birutwa no kuwuhiga, no kutawuhiga. birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse, kuko Imana yarakarira ijwi ryawe, ikarimbura umurimo w'amaboko yawe. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Okay, ni neno la Mungu. Somye neza Pastor Imana igomwisha. Mungu akubariki mchungaji, umesoma vizuri. Ese muzamunezerwe yo ijambo ry'Imana ririko risomwa. Huwa mnafurahi wakati neno la Mungu linasomwa? Muzamanga banezerwa yo. Mnafurahia Mungu? Cyangwa abandi bazamasinzira. Wala wengineo wanasinzia? Abandi bakarambirwa ngo yasomye henshi. Wala wengine wanachoka kwa sababu wamesoma mahali pengi tofauti. Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza. Lakini neno la Mungu ni nzuri. Imana yaduhaye Bibiliya ihimbazwe ba. Mungu ambaye alitupea Biblia asifiwe. Imana yaduhaye Bibiliya nishigwe hejuru ba. Mungu aliyetupea Biblia ainuliwe. Imana yaduhaye Bibiliya ishimwe cyane. Mungu ambaye ametupea Biblia asifiwe sana. Imana yaduhaye amategeko yo mu ijuru ishimwe. Mungu ambaye ametupea amri za mbingu asifiwe. Nkunda Bibiliya we. Wanapenda Biblia. Ndanyuzwe Imana igumugisha papa. Ndanyuzwe Mungu akubariki. Yaguze Bibiliya yo kuba mu ikanisa. Yeye alinunua Biblia ya kukaa kanisani. Igura ari mu Kinyarwanda ndayikabisha ngura igiswahili cyo kiba hano. Alinunua. Fite gahunda yo kuzokora nitumara gukora hano papa. Tuzogira gatebe kayo hano. Ka Bibiliya izaba hano. Narabihawe n'Imana bizaza. Izabana iba ku meza yo mu ikanisa ihora hano. Ariko tuzoje muzingo gitabo walaga mu ikanisa. Tuna mradi tukimaliza kujenga kanisa tutafanya kiti wala ariko nkunda Biblia kwa sababu Mungu anapenda sana Biblia. Napenda Biblia. Sema amen. Amen. Urakaze neza nkuruzi. Karibu unansiza. Zizari yarege gushaka ifaranga. Alikuwa naenda kutafuta pesa. Urakaze neza. Karibuni. Ariko wabyinnye wa? Wabyinima? Namecheza. Zamwibukira. Akazabyina taraje gushaka ifaranga. Yeye anapenda sana kumchezea Mungu. Anishimwe ko yazanye ifaranga gasaka byina. Mungu asifiwe, ambaye amempea pesa akaleta pesa na akamchezea Mungu. Sema amen. Amen. Yesu cyubahiro abakunda Biblia. Utukufu wa abakunda Biblia tuzama koko. Haleluya. Haleluya. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Twaganiriye amagambo meza y'Imana. Tumezungumza habari nzuri za Mungu. Tugize igihe kinini. Tulikuwa na muda mrefu tukizungumza. Tuganira hejuru y'imigisha ibonerwa mu rusengero. Tulikuwa tukihubiri baraka ambazo zinapatikana kanisani. Tuisira mu bice bibiri. Tuliyaweka kwa maneno mawili. Uburyo umuntu aronkera umugisha mu rusengero. Namna gani mtu wanabarikiwa kanisani? Igice cya mbere. Somo la kwanza wala sehemu ya kwanza. Chapitre ya mbere.
sehemu ya kwanza yari yitwa ngo kubakira Uwiteka urusengero, inasema kumjengea Mungu kanisa, kubakira Imana. kumjengea Mungu. Kubakira Imana Kumjengea Mungu kwari mu buryo bubiri, ilikuwa kwa namna mbili, kwari mu buryo bw'umwuka, namna kiroho, buryo bw'umutima, namna ya moyo. niho tuza tubanza kubaka. Hapo ndio mwanzo tunaanza kujenga. Twatangiriye mu gitabo cya Hagayi, Tulianzia kwa kitabu cha Hagai, turagisoma cyose tukasoma kitabu hicho chote kuko kivuga hejuru yo kubaka, kwa sababu inazungumza kuhusu kujenga, kivuga hejuru yo kubaka, kinazungumza kuhusu kujenga, kubakira Imana. kujengea Mungu. Noneho rero tuvuga ko kubakira Imana Tukasema kumjengea Mungu guhera mu mutima, inaanzia moyoni, tangira mu bugingo, inaanzia nafsi, tangira mu muntu. inaanzia ndani ya mtu. Umuntu akimika Imana Mtu anamweka Mungu mu mutima we, ndani ya moyo wake, ikagera mu mubiri we, ikaingia mwilini mwake, agashyiramo Umwuka Wera. anaweka roho wa Mungu. Umwuka Wera akaba muri we. Roho Mtakatifu anakaa Kuko ndani. Pawulo yaravuze, Kama jinsi Paulo amesema, aravuga ngo akasema ya kwamba ngo mumenye ko imibiri yacu jueni ya kwamba mili yenu ari insengero z'Umwuka Wera. ni hekalu za Roho Mtakatifu. Imibiri yacu Miili yetu ni ikanisa ry'Umwuka Wera, kanisa la Roho niho Mtakatifu, Umwuka Wera azateranira. ndio mahali kanisa Roho Mtakatifu anakusanyikia. Haleluya! Haleluya! Tukubakira Imana Tunamjengea Mungu tuyi imibiri yacu tukimpea mili yetu ngo itegekwe n'Umwuka Wera. ili iendelee Umwuka kutawala Wera na Roho. atuyobore gitondo, Roho atuongoze asubuhi, atuyobore nimugoroba. atuongoze jioni. Tuzobikomerezaho Hayo tutaendelea. ingariza nzobabwira. Turarangiza none iri somo n'akazi rimwe tuzotangira hejuru y'Umwuka Wera. Leo hii tutamaliza somo hili. Kesho Jumatatu tutaendelea na somo Nzababwira la Roho. umumaro w'Umwuka Wera, Tutaambia faida ya Roho, nzababwira agaciro k'Umwuka Wera thamani ya Roho Mtakatifu, itorero ry'Imana thamani ya Roho Mtakatifu katika kanisa la Mungu, no ku Mana Data. pia na kwa Mungu Baba. Kundi Umwuka Wera ufite agaciro ku Mana, Na chapta ya kwanza, yuko twubakira Imana mu mitima no mu mibiri yacu. kigali tutamjengea Mungu moyoni na ndani ya mwili, Hanyuma abayifite muri ubwo buryo, na wale ambao wana Mungu kwa namna hiyo, abafite Imana mu mutima wale ambao wana Mungu moyoni, bakagira Imana mu mubiri, wale ambao wana Mungu mwilini, ari Kristo Yesu, mahali kuna Kristo Yesu, kuko niwe ubanza mu mutima. kwa sababu yeye ndiyo jambo la kwanza. Umwuka Wera akaza Alafu Roho Mtakatifu akaba mu anakuja, mibiri yacu. anakaa ndani ya miili yetu. Abo ngabo bayubakiye Watu hao ambao wamemjengea kwa namna hiyo, muri bo ndani yao nibo baza bayubakira n'aho batuye. ndio wale ambao wanamjengea Mungu na mahali wanaishi. Iyo ni B yayo. Hiyo ni part B. Twavuze uburyo twubakira Imana aho dutuye, Tumesema jinsi gani tunamjengea Mungu uburyo mahali twubakira tunaishi, Imana igicaniro, jinsi tunamjengea Mungu madhabahu, twubakira Imana urusengero, jinsi tunamjengea Mungu kanisa, tugatanga amabati, tunapeana mabati, tukagura ivyuma, tunauza chuma, tukagura amasima, tunauza tukagura amatapi, tunauza carpet, tukagura amakaro, tunauza pia tiles, tukagura ibi, tunauza mambo haya, tukagura izo ntebe mwicayeho. pia tunauza kiti mnaketia. Izo ni umuntu ufite Kristo muri we, Mambo haya yanatendewa na yule mtu ambaye ana Kristo ndani Umwuka mwake. Wera w'Imana Yule ambaye anajaa Roho Mtakatifu, azayubakira aho atuye, yeye anajenga mahali anaishi, azayubakira Imana igicaniro haba, anajengea Mungu madhabahu mahali anaishi. azagira isadaka. Ndio maana huwa anakuwa na sadaka. Iki Sababu gani? kubera ko afite Imana, Sababu ana Mungu. uko ni ukubakira Imana. Hiyo ni kumjengea Mungu. Twakuvuzeho kuhagije Tulisema kwa namna ya n'ibice byose iwezekanavyo. bikigize. Pia na namna jinsi ambayo inajenga jambo Icya hilo. kabiri, Jambo la pili, shapitire ya kabiri chapter 2 yari ivuga ngo ilikuwa nasema ya kwamba imigisha baraka nyingine dukorera mu rusengero ambayo tunatumikia kanisani, cyangwa duharirwa mu rusengero, baraka nyingine ambazo tunazipokea uburyo kanisani, bundi bwo gukorera Imana mu rusengero. namna nyingine ya kumtumikia Mungu kanisani. Twasanze muri ubwo buryo Tuligundua kwa namna hiyo harimo icyo bita gutanga. kuna jambo liitwao kutoa. Gutanga kose kwiza Kutoa kote kuzuri yanditse muri Yakobo igice cya mbere 17. inaandikwa katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza 17. Gutanga kwiza, Kutoa vizuri, Yakobo igice cya mbere Yakobo sura ya kwanza umurongo wa 12 mstari wa 17 aravuga ngo gutanga kwiza kose, inasema kutoa vizuri kote, gutanga kose kwiza kutoa kote kuzuri n'impano yose itunganye, na zawadi yote kamilifu. n'impano yose itunganye Kutoa kote kuzuri ni zawadi yote kamilifu iva mu ijuru. itokayo mbinguni. Imana
ituruka kuri se wo mu ijuru, itokayo ikishuka ikitoka kwa babaye mbinguni, iva kuri se w'imico myiza, inatoka kwa mtu ambayo ana tabia nzuri idahinduka, ambayo haigeuki, kuko nta gicucu cyo guhinduka agira, kwa sababu yeye hana hata kivuli cha kugeuka. gutanga kwiza kose, Kutoa kwema kote, gutanga kwiza kose, kutoa kwema kote. gutanga kwiza ni gute? Je, kutoa vyema ni gani? wavuga ngo saba gutanga kuri Utajisona sema je kuna kutoa no vibaya? gusubiza ngo inyakuraha, Mimi nitakujibu nikisema na. gutanga kuri no kuhe, Je, kutoa vibaya ni kupi? gutanga udafite Kristo, Ni kutoa bila Kristo. ni ugutanga utagira Imana mu mutima, Ni kutoa usipokuwa na Mungu moyoni. gutanga ku mupagani, Ni kutoa kwa mpagani. gutanga ku mupagani, Kutoa kwa mpagani. gutanga ku muntu utarakijijwe, Kutoa kwa mtu ambaye hajaamini. gutanga nabi, Ni kutoa vibaya. gutanga kuri, Ni kutoa vibaya. ariko gutanga kuwakijijwe, Lakini kutoa kwa yule ambaye aho niyo amepata. yotanga icumi, Ingawa atoa shilingi ariko afite, na ndio analo. niyo yotanga urushiringi, Ingawa atoa shilingi moja ariko afite, ndio anayo. uko gutanga Kutoa huko ni kwiza, ni kwema, ni impano iva mu ijuru, ni karama itokayo mbinguni, iva kuri se w'imico, ambayo inatoka kwa Baba ambao tabia nzuri, itazihinduka, tabia ambazo hazigeuki. utagira igicu cyo guhinduka. Yule ambaye ana kivuli cha kugeuka. Sema amen, Haleluya, 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 amen. tuzamura amaboko Tupe twese Mungu tu, tukufu tukimpea Mungu tu. haleluya, Haleluya, sema amina. amen, haleluya. Dusanga mu gice cya kabiri Tukagundua kwa sehemu ya pili uburyo bwo gukorera Imana mu kwa kanisa, namna ya kumtumikia Mungu kanisani. gutanga Ni kutoa, ni ugutanga, kutoa. dutanga iki? Je, tunatoa nini? icya mbere Jambo la kwanza, ni ugukwitanga. kujitoa mwenyewe. Twasanze ko Tuligundua ya kwamba Imana Mungu idushaka, inatamani umugambi w'Imana mradi wa Mungu. paseri yaririmbye ndirimbo, Kwa mchungaji ameimba wimbo huu, yavuze ngo kera kose alisema hapo awali Imana kwibuka umwana w'umuntu Mungu kumkumbuka mwanadamu yari ifite umugambi umwe, alikuwa na shabaha moja. uwo mugambi ni ukubana n'umwana, Lengo hilo ni kuishi na ni mwanadamu, ukubana n'umuntu. ni kuishi na mtu. Imana izikenera ngo ibane natwe, Mungu anatamani akae nasi, Imana izikenera ngo tubane, anatamani tukae naye. kuyikorera gutanga kwa mbere Kutumikia Mungu na kutoa, jambo la kwanza, ni kanisa waragezemo, kanisani ulipofika ni ukwitanga, ni kujitoa, ni ukwitanga. kujitoa. Yesu abwira abigishwa, Yesu akaambia mitume, arababwira ngo waambia ya kwamba ushaka kunkurikira yeyote anapata kunifuata yiyange, ajikane, atore umusaraba we, ajitwike msalaba wake, ankurikire, alafu anifuate. ugera ikirenge mu cyanje, Yule ambaye atapiga hatua ndani azinjira mu bwami bwo mu ijuru. ataingia kwa ufalme wa mbingu. Kuyonja, Kwa hiyo mtu ajitoe. icyo ni cyo cya mbere. Hiyo ndio jambo la kwanza. Muri chapitre ya kabiri Kwa chapta ya pili twarabivuzeho birebire, tumeyazungumza uburyo mambo bwo mengi. kwiyana, Namna jinsi ya uburyo kujikana, bwo kwitanga. namna ya kujitoa. Paulo yarabivuze mu Baroma, Paulo amesema kwa kitabu cha Warumi, aravuga ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima zera bisimwa n'Imana. akasema toeni miili yenu iwe dhabihu kamili ambayo Tanga umubiri wawe, utoa mwili wako, tanga amaboko yawe, toa mikono tanga yako, ubwenge bwawe, toa hekima tanga zako, umwanya wawe, toa nafasi yako, nitange. jitoa mwenyewe, Ko niko kubikorera kwanyu gukwiye. kwa sababu hiyo ni Aho kumtumikia niho Mungu. twaturokera imigisha y'Uwiteka Hali Imana. hapo ndio tunapata baraka za Mungu. Namba wani ni ukwitanga. Jambo la kwanza ni Uwo kujitoa. mukecuru, Uwe mkongwe, uwo musaza, uwe mkongwe, uwo musore, uwe kijana, uwo mugore, uwe mama, uwo ikimuga, uwe mlemavu, uwo ufite biyita zose, uwe ube warize, uwe msomi, uwo utarize, uwe usipokuwa msomi, uwe mtajiri, umukene, usipokuwa tajiri, ube umwirabura, uwe uwo mweusi, umuzungu, uwe mzungu, uwo ari we wese, uwe yeyote yule, unapaswa, ni ngomga, urasabwa, ni lazima witange, ujitoe, umara amashyi, na uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. hapo ndio utaingia ufalme wa mbingu. Yesu atangaye, sema amen. Amen. Ari inzoka nindi uyirekuye, sema amen, Amen. sema amen. Amen. Washemansi baza pastor waishi. Amen. Amen. Tuweze sikiwayo. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Hallelujah. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Tuweze sikiwayo. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen.
zamura icyubahiro cy'Imana, tumpe Mungu utukufu, zamura amaboko tunyoshe mikono. n'ibindi tuzamura amaboko, mwarangariye inzoka mwireke, twese icyubahiro, twese udafite icyubahiro shakanya amaboko yawe, Tumpe Mungu utukufu, shakanya amaboko yawe, mikono, shakanya amaboko yawe. pea mikono. Sibarira, Haleluya, haleluya. sibarira, Amen, haleluya. sibarira. Amen. Bwana asifiwe sana. Atukuzwe Bwana. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Asifiwe Mfalme. Kwitanga, Kujitoa, kwitanga kujitoa. niko gukorera Imana. Hivyo ndiko kumtumikia Mungu. Icya kabiri twasanze Jambo la pili tuligundua ya kwamba ni ukubonera Imana umwanya, kumpea Mungu nafasi, kubonera Imana umwanya kupata muda mzuri wa kumpea Mungu. muri kalendari y'iminsi yawe, Kalenda ya siku zako, mu bikorwa zawe, kwa kazi zako, ntihabemwo gusa ntihagasaburemo izina ry'Uwiteka Imana. usikosekane jina la Mungu aliye juu. Kalendari yawe Kwa kalenda yako ya buri munsi, ya kila siku, ya buri masaha, ya kila saa, Imana Mungu ikeneyemo isaha imwe, inahitaji tu saa moja, ikeneyemo umunsi umwe, inahitaji siku moja, ikeneyemo ibitondo bimwe, inahitaji asubuhi ikeneyemo moja, imigoroba imwe, inahitaji jioni moja, ikeneyemo amanywa amwe, inahitaji mchana moja, ikeneyemo umwanya umwe. inahitaji muda mmoja. Tukimarireho umwanya wose, Usijimalizie muda wote kwako tu, uzaba waruje gutaha. utakosa muda mzuri wa kupeana. Dawudi aravuga ngo Daudi akasema, haleluya, wari warahituriwe, ambaye alikuwa amefunuliwa mno, aravuga ngo nife saa moja nawe, akasema maliza umwanya umwe gusa mama, nzeza umwanya je nawe, Mungu nipee muda nawe, bisaba byibura isaha imwe. nipee saa moja tu, Yemeye ingirira neza ngire kalendari irimo isaha imwe byibuze nifanyie vizuri, nipe kalenda ambayo ina saa moja yo yako, kubana nawe, saa moja ya kuishi kuko nawe, ngo kubana n'Imana kwa sababu kukaa pamoja na Mungu umunsi umwe gusa siku moja biraruta mu myaka igihumbi. inapita miaka elfu, nta n'umwe uyifite muri mwese, na hakuna mtu ambaye ana siku hizo. imyaka igihumbi Miaka elfu muri mu bindi, ukiwa kwa mengine, uri mu bindi, ukiwa kwa mengine, ibindi ni biki, je, mengineyo ni gani? ibindi ni biki, Haya mengineyo ni magani? ibitaboneka mu icyubahiro cy'Imana, Ni yale ambayo yataithiriki utukufu zawe wako, gusa byinda, ni mambo yako tu ya bintu mbinguni, gusa by'ino mu isi, ni yako tu ya ulimwenguni, bitagira bibivuga Yesu, ambayo haizungumzi Yesu, bizigera bibonekamo icyubahiro cya Kristo. haidhiriki ndani mwake utukufu wa Mungu. Kristo umwana w'Imana, Hakuna Kristo mwana wa Mungu, ubwami bw'Imana. hamna ndani ufalme wa Mungu. Sema amen, Haleluya, sema amen, haleluya, 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 amen, amen, haleluya. haleluya. Yeme, Jameni, umva itangazo Yesu yatanze. sikiliza tangazo Yesu ametangaza. Yaravuze Alisema ya kwamba ngo uhereye igihe cya Yohana Umubatiza kuanzia kwa wakati wa Yohana Mbatizaji, niwe wavuye mu ijuru nka Yesu. yeye ndiye alija akitoka mbinguni kama Yesu. Aravuga ngo uhereye Akasema kuanzia muda huo, niho habaye reforme y'ubutumwa, hapo ndiyo kulikuwa na mageuzi ya mitume y'ubutumwa. ya injili njema. Yego. Noneho aravuga ngo uhereye igihe cya Yohana Umubatiza Akasema kuanzia wakati wa Yohana Mbatizaji ukageza none, hadi leo hii, shikirowe Shikiro, ubwami bw'Imana ufalme wa Mungu uraharanirwa, unapiganiwa, intwarane washindaji izawugishwamo n'imbaraga. watauteka nyara. Umuntu utaritanze Yule ambaye hajajitoa ntiyatanga umwanya we, na hajatoa wakati wake, bye bye, see you, bye bye. mbaki Basaza, wakongwe, bakecuru, wamama, niba mutagira umwanya wo guhima kama hamna muda wa kumpea Mungu, ngo wicarane n'Imana data wa twese, kae na Mungu Baba wetu, kuko niwo mugambi wiwe. kwa sababu yeye ndio mradi wake. Niba mutawugira mukagira gusa uwo kubana n'abuzukuru n'abakazana n'abahungu banyu, cyangwa nko kuba mu nzu gusa, bye bye, ijuru riri kure yawe. Kama mna mradi wa kukaa na wajukuu na wakweza wenu pekee, hamna muda wa kukaa na Mungu, bye bye, mubaki. Ijuru riri kure, Mbingu iko mbali nanyi, kuko wabanye n'Imana ino kwa sababu yule ambaye amekaa na Mungu huku, niwe uzabana nawe mu bwami bwe. yego, huyo ndiye atakaa naye ufalme wa mbingu. Uwayiboneye umwanya ino Yule ambaye mpea nafasi huku, niwe bazabana iriya. yule ndiye watakaa naye mbinguni. Cyo
gituma Paulo yavuze iliyosababisha Paulo anene na Yohana arahishurirwa na Yohana akafunuliwa, avuga ngo hahirwa abazopfira mu mwami, akasema heri wafufuao ndani ya Kristo, hahirwa ababana na Kristo bakamufamo, heri wale ambao wanaishi na Mungu wanafa wakiwa na Mungu, abo nibo basongera kuzuka, kwa sababu hao ndio watafufuka abo nibo tena, basongera kubana nawe, hao ndio watakaa na Mungu tena, ababanye n'Imana ino, wale ambao wanakaa na Mungu, abamuboneye umwanya, wale ambao wanampenda, abayigira kuri kalendariye, wale ambao wana kalenda zao na Mungu, nibo bazabana nawe nishi. hao ndio watakaa na Mungu huko juu. Kwa ukitanga kwa kabiri, Hiyo ni kujitoa kwa namna ya pili. ukwa gatatu Kujitoa kwa namna ya tatu, twavuze hejuru yo gutanga icyacu, tumesema jinsi gani ya kutoa fungo la kumi. icyacu twarakivuze ni kinini, Fungo la kumi tulizungumzia ni jambo kubwa. twavuze amazina y'icyacumi, Tumesema majina ya fungo la kumi, tuvuga aho cyaturutse tulisema mahali imetoka naho kiza, na mahali kinaenda. icyacumi kiza kija mu rusengero gusa, Fungo la kumi linaenda kanisani tu, kiza kija mu watanzi gusa, linaelekea kwa makuhani pekee. nukitanga ahandi uzogeraho n'umuvumo. Ukitoa mahali pengine utahukumiwa. Bibiri iravuga ngo nuramuka utuye kure y'ikanisa, nta kanisa rikwegereye, ngubakure mu misozi nta bandi bahari, icyo gihe niho wemerewe kugifata icyacumi ukagisengera, warangiza kukisengera ukakijya ukisi icyacumi. Biblia inasema ya kwamba ukiwa mbali kwa mlimani ambapo ni mbali sana na kanisa, hapo ndio unaruhusiwa na unakubalika kuchukua fungo la kumi kuliombea na unala mwenyewe. Niba wari umuntu uzi ukibika ngo ukaba utuye kure y'ikanisa mu misozi ngo kure cyane mu kirere kitabamo ikanisa, mbona ukibona uzoza ukibika, nihagera umushyitsi umuntu w'imikira ukiri iwawe ukimuhe umufunguro umubwire ngo ma iki ni icya cumi natanze, none ngo uyu ni umushyitsi, hano habuze ikanisa habuze abatanzi, ngiki ukagiheza umusuhuke, aho niho cyemerewe. Wala ukiwa mahali ambapo kuna kanisa, inaruhusiwa tena uchukue fungo lako la kumi uliweke. Ukipata mkimbizi ambaye anapita kwako, huo ndio utaombea na Uburyo bwa gatatu, namna ya tatu, igice cya cumi ahandi kiza kija ni mu gihe nanone uri kure y'urusengero, warangiza ukabona imfuzi cyangwa umupfakazi, uragifata ukagisengera ngo wamana we ndorera kubikira icya cumi, none ngo uyu mupfakazi ngo uyu imfuzi ziraha, ukakibaha, ariko kondisho uri kure y'ikanisa. ingine jambo, inaruhusiwa kupeana fungo la kumi kwa yule ambaye yuko mbali na kanisa. Anachukua fungo la kumi analiombea, alafu analipea kwa yatima wala mjane. Jambo hilo linatendeka kwa mtu tu pekee ambaye yuko mbali na kanisa. Twavuze hejuru yo gutanga amaturo, Tulisema jinsi gani ya kutoa sadaka, amaturo twadutanga, sadaka ambazo huwa tunazitoa. ndabivugamo mu buryo bubiri bwo kubakura mu mico y'idini, mu mico yacu no mu kidini. Nitayazungumzia kwa mambo mawili ili niweze kuwatoa kwa mila na desturi za kanisa. Umuntu atanga icyacumi zagenze gute? Amaturo. Mtu huwa anatoa sadaka vipi? Umuntu atanga amaturo Mtu huwa anatoa sadaka iyo yamenye neza akitambua vizuri yuko agiye ku mwami. kwa sababu anaelekea kwa mfalme. Umuntu ukwiriye amaturo Yule bwana stahili ni umuntu mukuru, ni mtu mkuu, ni umwami. ni mfalme. Iyo umenye ko Imana ari umwami, Ukijua kwamba Mungu ni mfalme, ukamenya Yesu ko ari umwami, unajua kwamba Yesu ni mfalme, wamara ugahaguruka mu wawe ngo tugiye ku mwami, alafu unasimama ukijielekeza kwa mfalme. ugomba guhaguruka ndaturo, Si lazima usimame bila sadaka, ugomba kugenda n'ituro. ni lazima uende ukiwa na Cyo sadaka. gituma Bibiri ivuga ngo Ndio maana Biblia inasema ya kwamba ntimukaje imbere y'Imana n'amaboko masa, usiende mbele za Mungu mikono mukufurima. ni kulaaniwa. Sema amen. Amen. Abasinzire sema amen. Duheze Imana icyubahiro, duheze Imana icyubahiro. Tumpe Zamura Mungu amaboko. tukufu. Pepea mikono, mpandishe mikono. Ariko mwebwe muzamusinzirira kuri zeru. Zeru usakuza ngo mungana. Muzamusakuza muza. Nashangaza msinzie kwa mimi ambao wanapiga kelele hivi. Ahantu warashitse muzohatekerereza. Sema amen. Subira uzamura ukuboko kwawe. Nyosha mkono tena. Haleluya. Igituma uzuza ntaturo Inayosababisha uje bila sadaka, tuzi tugiye ku
haujui ya kwamba unaelekea kwa mtu mwenye tuzi nguvu. tugiye ku mwami Haujui ya kwamba unaelekea kwa mfalme. uhereye mu gihe cyake Kwanza wakati wa kale, igihe cyake wakati wa kale wagendaga ku mwami ufite ituro ulikuwa ukielekea kwa mfalme ukiwa na igihe sadaka. cya yesu kristo Wakati wa Kristo, yesu ahavuka Yesu alipozaliwa, bagiye n'ituro walienda na sadaka. igihe cya dawudi n'isanduku y'isezerano Wakati wa Daudi na sanduku la agano, bagendaga bafite ituro walienda wakiwa na sadaka. iyo udafite ituro imbere y'imana Kama una sadaka mbele za Mungu, witesheje agaciro inamaanisha unamdharau. ugasiga amafu Unaacha unga, ugasiga ibishyimbo unaacha maharagwe, ugasiga umuceri unaacha mchele, ugasiga amahuzu unaacha mavazi, amara ngo nta faranga ufite alafu unasema ya ngo kwamba nta una faranga pesa. ngo reka nje mu ikanisa Kwa sababu sina pesa, acha niende ikanisa kanisani. ni iki Je, kanisa ni nini? ni ikigirangari Nafikiria ni jengo hili ni imbere y'abashumba ni mbele ya wachungaji. ikanisa ni umwami Kanisa ni mfalme Yesu. narababwiye ko urusengero ari kristo umwana w'imana Nimeambiwa kwamba kanisa ni Kristo mwana wa Mungu. gomba kuza mu rusengero ufite ituro Ni lazima uje ukiwa na sadaka. ituro rero Sadaka sasa ni ukumenya ko ugiye imbere y'umwami ni kujua ya kwamba unaenda mbele za mfalme. ugiye imbere y'umwami Unaenda mbele za mfalme kugira ngo uhabwe icyubahiro ili uheshimishwe. ni ukumenya ko ugiye imbere ya so Namaanisha utambue kwamba unaenda mbele ya babao. umubyeyi ugiye kugufuhira ifuhe ryiza Mzazi ambaye anataka akunenee mazuri, ugiye kuguhezagira ambaye anataka kukubariki. twavuze hejuru ya isaka Tulisema kuhusu Isaka. isaka yabwiye esawu Isaka alimwambia Esau, aramubwira ngo sinyoguha umugisha utazanye ituro akamwambia siwezi kubariki mikono mitupu. genda uje guhiga Ni lazima uende uwinde, uzane ituro ulete sadaka ungaburire na unile, Hanyuma ngweze umugisha. alafu nikubarikishe. uwo ni se wamuzana Huyo ni babaye mzazi. bituma tutuza nta turo Inasababisha tuje bila ntiturazagwa n'imana hatujazaliwa na Mungu, ntiturazagwa na yesu hatujazaliwa na Kristo. ariko uwazawe nawe Lakini yule ambaye amezaliwa na amenya Kristo ko agiye asanze papa anajua kwamba anaendea mzazi, kandi papa amufuhira ifuhe ryiza mzazi ambaye atamnenea aza vizuri, kumuhezagira yule ambaye atambariki azi icyo afatisha umugisha na alafu apate baraka. aza amenya icyo afatisha umugisha Anajua jambo ambalo atatenda ili abarikiwe. azi ko ari ituro Anajua ya kwamba ni aza sadaka, ajana ituro anapeleka sadaka. ikindi twaganiriye Jambo lingine ambalo hejuru ya ituro ikindi nari mvuze cya kabiri jambo lingine ambalo nisema kuhusu sadaka la pili, ituro ni ikintu ngo cyatoranijwe cyiza mu bindi sadaka ni jambo ambalo umelichagua hari uburyo muza vizuri. mutura mukaba mwotura nabi Kuna jinsi huwa tunatoa sadaka na inawezekana ituro kuwa ngo ni vibaya. ikintu cyatoranijwe uhereye kera kugeza na none Sadaka ni jambo ambalo limechaguliwa hadi kale mpaka leo, ikintu cyiza kitu kizuri, wamara kugitora na ukichagua hicho. ndavuga ku mafaranga nyatutsi yasinziriye n'umwana sema amen Amen. pese icyubahiro Tumpe Mungu tukufu, pese dati icyubahiro tumpe Mungu tukufu. hasinzira ari imbere ndamwemerera se sema amen Amen. pese icyubahiro kandi Tumpe Mungu tukufu tena. haleluya haleluya Hallelujah. sema amen sema amen Amen. harashushe ye Kuna joto hashushe cyane hashushe cyane mukomere yesu no haleluya Hallelujah. amaturo nuzoza ubona uwo imana iguhezagiye ubonye ituro ifaranga tugasuye kuzifata gutyo iyi si puberi Mungu akikubariki anakupea pesa, usipikachukue pesa uzikunje kunje, kwa sababu hapa sio dustbin. ahangaha ni ku mwami Hapa ni kwa mfalme. rufate neza Chukua pesa vizuri, rurambure neza nyosha vizuri rusubire uruzinge neza na uikunje vizuri. ninde wari wabika urufaranga kujya tuba tuzana tugiye gutanga ninde wabibitse mu isakame cyangwa mu mufuka we Nani amekunja kunja pesa ili aiweke kwa handbag yake? ninde wabikoze Nani amefanya hivyo? ninde uzubika amafaranga gutyo mu mufuka we Nani amnaweka pesa hivyo kwa mfuko wake? ninde uzuja guheza umuntu ifaranga umuntu mukuru kaso cyangwa pasiteri wawe cyangwa uwundi ugiye guheza ifaranga ninde uzukunjakunja akarikunja neza akagahindura nk'inani yamara akamweza ninde uzubikora Nani ambaye anafanya wakati kumpea babaye pesa wala mchungaji wake anakunja kunja alafu anampea nani anaweke mkono juu? ninde uzubikora Nani anafanya hayo?
mugarure icyubahiro cy'Imana. Rudishieni Mungu heshima zake. Ntimugasubire gukunja. Msikunje tena. Mwabonye ukuntu bagakuje? Mmeona jinsi wamekunja? Mwabonye? Mmeona? Torero rya Kristo timukongere gukunja byo. Kanisa la Kristo msirudilie tena kukunja pesa hivyo. Ugiye ku mwana. Kwa sababu unaenda kwa mfalme. Si turarivuye ku mutima. Yes, ni sadaka ambayo inatoka moyoni. Ku mutima. Si mnatoa sadaka ambayo inatoka moyoni? Muvuye no ku rukundo. Na inatoka kwa upendo. Ushake bwawe wenyine. Kwa mapenzi, kwa matakwa yako mwenyewe. Rufate neza. Chukueni vizuri sadaka. Rifate neza. Uripase neza. Numara ugenda uvuge ngo ngiye imbere ya tata. Alafu uende ukienda mbele za baba. Taisha Imana yanze cyubahiro. Nibigushobokera ushireho ukuboko nimba warakumenyereye wawuheza umuntu. Ikiwezekana uchukulie na mkono ukiheshimu miwili. Muheshimu Imana icyubahiro. Mpe Mungu heshima. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Mukure mukidini wabikuye wabitoye wabisomye. Toani hayo kwa desturi ya kanisa. Je, umeyasoma wapi? Amen. 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 Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Muranyemerera bamuno. Je, watu wa kanisa hili? Muranyemerera bamuno. Watu wa kanisa hili mnakubali hayo? Kuko kurabitanga ku bushake bwawe. Kwa sababu unayatoa kwa matakwa yako mwenyewe. Kandi kuramenya ugiye gutangira. Na unajua yule ambaye anamtoa. Umunyacyubahiro. Yeye ni mwenye heshima. Kandi ugiye gutega umugisha. Na unaenda kutegamia baraka. Umugisha ari buze kuguha. Baraka ambayo atakupea. Bitange neza. Peana vizuri. Nasanze Nimegundua urashobora gukoresha expression mbi. Utaweza kutumia msemi mbaya kandi wamara ugahanwa. Kandi utari guhanwa iyo ukoresha imvugo nziza. Na utaweza kutumia msemi mbaya unaadhibiwa, na ungetumia msemi mzuri ungeadhibiwa. Hariho kandi gukora igikorwa cyiza ukagikora nabi wamara ntugihembewe. Na kuna jinsi utaweza fanya kazi nzuri unaifanya vibaya na hautalipwa. Hari uburyo bwo gukora igikorwa cyiza wagikora nabi ntugihembewe. Kuna namna ya kutenda kazi nzuri na ukitenda kwa namna isiyokuwa nzuri hautalipwa. Dia isiyo sahihi mu buryo butemewe. Hana niyo ubikora tuzawemewe. Ukitenda kwa njia ambayo haistahili ingalau itende hautalipwa. Twavuze hejuru y'ibitambo vyoswa. Tulizungumza kuhusu zabihu ya kuteketeza. Twavuze hejuru y'igitambo cy'umuganura. Tulisema kuhusu sadaka limbuko. Twavuze hejuru y'igitambo cy'uko turi amahoro. Tulisema jinsi ya sadaka kwa kuwa tuko amani. Twavuze hejuru y'ituro ry'ishimwe. Tulisema sadaka ya shukrani. Ariryo turo kandi ry'amahoro. Na ndiyo hiyo ya sadaka ya kuwa tuko amani. Twavuze hejuru y'igitambo cyangwa ituro ry'imihigo. Tulisema kuhusu sadaka ya nadhiri. Ariho twari tugesejo. Hapo ndio tulifikia siku ya jana. Ari naho twasomye. Na ndio mahali tumesoma leo. Ndashaka kubabwira amategeko y'imihigo gusa. Nitawaambia sharti za nadhiri. Ejo twavuze ko imihigo. Jana tulizungumza nadhiri. Ituro ry'imihigo ni isengesho. Sadaka ya nadhiri ni ombi. Imbere y'Imana riza rihinduka isengesho. Mbele za Mungu huwa zinageuka kuwa ni ombi. Kandi ituro ry'imihigo riba mu gihe kigoye cy'akaga wafungiwe wagowe warangiza muri ya masengesho ukayahindura ugashiramwo umuhigo. Sadaka hiyo huwa inapeanwa wakati mgumu mkavu wa unyonge wa shida. Wakati huo ukitaka kuomba Mungu unachukua sadaka inawa nadhiri. Ejo twarabivuzeho cyane muzoje kureba kuri YouTube. Jana tulizungumzia sana hayo, mtayafuata kwa YouTube. Ndashaka gusa kubabwira amategeko agenga makeya agenga imihigo. Nitawaambia tu sharti ambazo zinaendana na sadaka nadhiri mahali tumesoma leo. Ibice twasomye Mahali hapa tumesoma na amategeko agenga imihigo.
ni sharti ambazo zinaendana na sadaka ya nadhiri. imihigo Nadhiri ikintu cyo kwitondera cyane. ni jambo ya kuwa makini. ejo narababwiye ngo ni ikintu Imana iza yumva kurenza ikindi kintu kibaho. Jana niliwaambia kwamba ni jambo Mungu huwa analisikiliza na lichunguza vizuri kubera izo mpamvu yote. Kwa sababu ya hivyo igira amategeko icyo huwa inawa na sharti, igira uburyo rigomba gukorwa, huwa inakuwa na namna jinsi kandi gani gifite wanafanya. amategeko kigira no guhana. Kwa sababu jambo lolote ambalo lina sharti linakuwa na lingine la kuadhibu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Abahize Wale ambao wametoa ngiye nadhiri, kubabwira none mwihari, naambia leo hii mtubu, niba utarakurikije ayo mategeko, kama haujafuatilia sharti hizo, utarahiga, yule ambaye hajaweka nugera nadhiri, igihe cyo guhiga ukifika muda mzuri wa kuweka nadhiri, uzitwararike muri aya mategeko. ni vizuri tuchukulie vizuri kwa sheria hizo. sinyavuga yose kubera umwanya, Sitayasema yote kwa sababu ya ariko muda, yose ari muri ibi bice nababwiye. lakini yote iko kwa sura hizi ambazo nimewaambia. Yose Yote ari muri ibi bice twasomye. iko kwa sura hizi ambazo tumezisoma. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. ay'ingenzi nshaka kubabwira, Yale ya muhimu ndio nataka niwazungumzie. iyo wiga umuhigo, Ukitoa nadhiri, iyo wiga umuhigo wakati wa kutoa nadhiri, ugomba kumenya ko umuhigo ni lazima ujue nadhiri ari umugozi, ni kamba, ni kamba wibohesheje, ambayo unajifunga mwenyewe. uzomenye ko Jua ya kwamba wifunze, umejifunga mwenyewe, wishyizemo akandoyi, wewe mwenyewe umejifunga. urava muri kamwe ka Satani, Utatoka kwa kifungo cha shetani, kuko twavuze ko umuhigo uza mu gihe gikomeye cy'ibibazo cy'ingorane cy'ibikugoye cy'ibikunaniye, noneho cyagiye kugikugwamo, uza ukivamo. iyo uhize uza wama wishyiramo akandi ariko katari kabi arakima. ya kwamba kwa kuwa tulizungumza ya kwamba nadhiri, kutoa sadaka ya nadhiri inatokana na wakati ambao umo ndani wa shida na ziki na mengineyo. Wakati huo ukitoa nadhiri kwa kusema ya kwamba utamtolea Mungu, inamaanisha ya kwamba umejitoa kwa kifungo cha shida zile ulimo ndani, alafu unaelekea kwa kifungo chingine ya hiyo nadhiri ambayo umeitoa mbele za Mungu. Yego, umuhigo ni umugozi w'indahiro wiziritse. Nadhiri ni kifungo cha kiapo ambapo ulichokiapa. kubera ko Kwa sababu Biblia iravuga ngo, Biblia inasema, iyo usomye umubwiriza 4:17 ukisoma Mhubiri 4:17 iravuga ngo nuzaba uri imbere y'Imana, inasema ya kwamba ukiwa mbele za Mungu, nuzaba uri mu nzu y'Imana, ukiwa kanisani, ngo urinde ikirenge cyawe, linda mguu wako, urinde gukubagana, usiwe mtu wa kelele, urinde kuba mwepesi wa kusema, nube umuntu woroshe mu kuvuga, wirinde kuvuga ubumbura akanwa kawe, jilinde kwa kufungua kinywa kuko icyo chako, utaye imbere y'Imana, icyo uvuze kwa sababu ulitamkalo lolote imbere y'Imana mbele za Mungu ni umugozi ugufunga. ni kifungo. cyo gituma Yesu Ndio maana Yesu yabwiye abigishwa ameambia mitume muri Matayo katika kitabu cha igice cya 33 sura ya 33 kugeza kuri 37 hadi 37 yababwiye uburyo bagomba kwitwara. amewaambia jinsi gani ya kujishughulisha. arababwira ngo muza murinda ururimi rwawe, Akamwambia chungeni ulimi wenu arababwira ngo ntimukaza mupfa kwihutiraho kurahira, na msiape kwa haraka, ntimurahire Imana, msiape Mungu, ntimurahire ubugingo bwanyu, msiape nafsi zenu, ntimurahire isi n'ijuru, na msiape mbingu na mureke ardhi. kurahira, Msiape, mwirinde imbere y'Imana, julinde mbele za Mungu, ukaza wihutiraho kurahira. usikuwe mwepesi kwa kurahira kuapa, Imana irabyumva biteye ubwoba, kwa sababu kiapo Mungu anasikia kwa namna ya juu. bitangaje. Yeye anayopa thamani kwa namna ugiye ya juu, kurahira agomba na yule ambaye anastahili kuapa ni mwaminifu, ni lazima awe mwaminifu, kuba wera. ni lazima awe ni mtakatifu. ukuvuga ngo kurahira kubereye Imana gusa, Namaanisha kuapa inastahili Mungu niyo pekee. izirahira kwera kwayo, Yeye ndiye anaapa utakatifu wake, ikarahira izina ryayo, anaapa jina lake, ikarahira ukuboko kwayo kw'iburyo. inaapa mkono wake wa kuume. Mbese Yesu icyubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Haleluya. Imana niyo ikwiye kurahira. Mungu ndiye anapasa kuapa. Noneho Yesu arabinginga arababwira, Alafu Yesu akawasihi, ndabazi bene da, kama mnawajua wapendwa, ntimukaza murahira, msiape, uko nzi Imana yanjye, kwa sababu najua Mungu wangu. nimurahira Kiapa zoba wishizemo akagozi. utakuwa umejiweka shingoni
shingoni karashobora kukuniga, kifungo ambayo ni kamba ambayo karashobora kukuniga, itaweza kukunyonga. genzura neza ururimi rwawe, Chunguza vizuri ulimi wako, menya ahantu uri, jua mahali upo, menya uwo mugendana, jua yule ambaye mnatembea menya naye, uwo mubana, jua yule ambaye mnakaa naye. genzura amagambo yawe, Chunguza maneno yako, amagambo yanyu asaba make, maneno yenu na yakobo aravuga ngo yawe. uzi kurinda ururimi Yakobo akasema yule ambaye anajua kuchunga ulimi, aba azi kuyobora umubiri we wose. Diego, yule anajua kulinda kuchunguza mwili wake, Sema amen, anajua kuongoza. sema amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu arababwira ngo Yesu akawaambia ya kwamba kugira ngo mutazarahira ili ijambo ryanyu riza riba msichanganyikiwe na mengi, neno lenu liwe naam, oya, uvuge ngo oya, hapana iwe hapana, oya ye ni oya ye, hapana hapana, yego ni yego. naam iwe naam. Sema amen, Amen. sema amen, Amen. sema amina. Amen. Rero itegeko rya mbere Kwa hiyo amri ya kwanza rigenga umuhigo ambayo Ugera igihe cyo guhiga. ikifika muda mzuri wa kutoa nadhiri, itonde, jichunge, menya ibyo ugiye kuvuga jua lile ambalo ejo utalitamka ritazakunanira kesho isikushinde, ngo ribe umugozi ukuboha. iwe kamba ya kukufunga. Mugabo umwe ruguru, iriya ruguru iwacu, Mzee mmoja inshuti yanje muri jobu niwe akaza umumbwira iri iwabo mu masha ko ba jisiteti yaje mu mashuri. Umugabo umwe ngo baratarama ngo habika ibinogo byari iruhande rw'ikanisa, aratarama aranezerwa ngo atekereza icyo atanga, arakura ngo yamavuga ngo ejo azasiba kino kinogo cyose, ngo bazamurekere kino kinogo agisibe, ngo agisibe ngo nzosiba kiriya kinogo, nzamusikiza gitinda kigira umwanya mutoya. Barataha, mwarimu arategereza ko wa mugabo azaza gusiba cya kinogo, arategereza aragiye no kuri wa mugabo, yewe waravuze ngo uzosiba kino kinogo, none ga uzi ugisibe abana batazakigwamo. Mwumva jewe nayaje noshobora gusiba kiriya kinogo, sinogi nari nadandajwe, yamabwira ngo yari yadandajwe, sinobishobora. uko ni ukuboha, uwo ni umugozi. Umuntu wagize icyo atanga mu ikanisa ntagishitse waraboshwe, umuntu wagize icyo ahiga ntagishitse araboshwe. Yule ambaye ametoa nadhiri kanisani na hakutoa nadhiri waifikishe amefungwa. Kandi abazaza mu bwami bwo mu ijuru ni ababohowe, Na wale ambao wataingia ufalme wa mbingu ni wale ambao wamewekwa huru. sema amen, Amen. sema amen. Amen. Umuhigo ni igifungo, ni ukukuboha. Nadhiri ni kifungo. Icya kabiri, Jambo la pili, umuhigo nadhiri uzuhinduka icyaha. inageuka dhambi. Umuhigo Nadhiri iyo utawuhiguye, kama haujatoa nadhiri, iyo utatekereje neza kama hujafikiria vizuri, ngona hanyuma uze guhigura, alafu uje utoe iyo nadhiri, utahiguye biza bikubera icyaha kizotuma utinjira mu bwami bwo mu ijuru cyonyine. kama haudhibitishi nadhiri hiyo, inageuka kuwa dhambi, itasababisha usiingie ufalme wa Mungu kwa sababu ya kuko dhambi. ni muri bimwe Imana izabaza umuntu. Kwa sababu hiyo ni mojawapo ya yale mambo ambayo Mungu atauliza mwanadamu. Igitabo cy'imihigo kiri iruhande rw'Imana, Imana izakibaza umuntu. Kitabu cha nadhiri kiko karibu na Mungu, Mungu atauliza mtu. Imana izabaza abakirisitu, Mungu atauliza Wakristo, Imana izabaza abasenze, Mungu atauliza wale ambao wameomba, abatenze, waombaji, bubaha Imana. wale ambao wanamheshimu Mungu. Umuhigo, Nadhiri. sema amen, Amen. sema amen. Amen. Izababaza umuhigo, Mungu atawauliza nadhiri. umuhigo usubita. Nadhiri wanakuwa ni dhambi. Icya gatatu, Jambo la tatu aricyo ndangirijeho, ambayo nitakamilisha, ibindi muzobisanga aho nababwiye. yengine mtayapata hapo nimewaambia. Iyo umuntu adahigura, Mtu kama hadhibitishi nadhiri, sema amen. amen, Iyo umuntu adahigura kama mtu hadhibitishi nadhiri yake, azaba umufafa,
yeye anakuwa mpumbavu. Umufafa imbere y'Imana. Yeye anawa mpumbavu mbele za Mungu. Umufafa Mpumbavu mu isezerano rya kera, kwa Agano la Kale, usomye mu Migani igice cya mbere, ukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya kwanza murongo wa 20 kugeza kuri 27, mstari wa 20 hadi 27, uzosanga mu isezerano rya kera ni henshi avuga ubufafa. kwa Agano la Kale utapata baadhi ya nafasi Ariko Salomo anasema mpumbavu. aza gusobanura umufafa icyo ari cyo. Lakini Sulemani alifafanua mpumbavu ni mtu gani. Umufafa Mpumbavu ni umuntu wanga kwiga, ni yule ambaye anakataa kujifunza, umuntu wanga kumenya, mtu ambaye hatamani kujua, ni umufafa. yeye ni mpumbavu. Umufafa si umuntu Mpumbavu si mtu udashobora kwiga, ambaye hana uwezo wa kusoma. oyaye. La, Umufafa si igifu debi opana, mpumbavu si mtu kiwelewele. oya. Si hivyo. Umufafa Mpumbavu ni umuntu ufite ubushobozi bwo kwiga, ni mtu ambaye ana uwezo wa kujifunza, ni umuntu ufite amatwi yo kumva, yule ambaye ana masikio ya ni kusikia, umuntu ufite uburyo bwo kwandika kumva, ni mtu ambaye anaweza ni kuandika na umuntu ufite kusikia, gukurikirana ikintu akagisobanukirwa, ni mtu ambaye anafuatilia jambo na ariko analielewa, akanga kwiga. lakini anakataa Uwo ni kujifunza. umufafa. Huyo ndio mpumbavu. Mu mihigo rero nayo, Kwa namna ya nadhiri sasa, iyo umuntu atahiguye mtu kama hadhibitishi nadhiri imbere y'Imana mbele za Mungu, ni umufafa. yeye ni mpumbavu. Bibiliya ivuga ngo Biblia inasema ya kwamba abanzi Imana, wale ambao wamemkataa Mungu, abanze kwiga, wale ambao wamekana kujifunza, abanzi Imana ntibayisenge, wale ambao wamekataa Mungu na ngo Mungu bazapfa boye kwibukwa. watakufa na hawatakumbukwa. Imana isaziza abantu ko banze kwiga. Mungu ataadhibu watu kwa sababu wamekataa Hosea kujifunza. arandika ngo, Hosea akaandika akasema, aravuga ngo abantu basize kutamenya, akasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. basize kuba bafafa, Hawana kuko maarifa bari bafite umwanya wo kumenya, kwa sababu walikuwa na muda wa bari kujua bafite ubushobozi bwo kumenya, na walikuwa na namna, ariko bafunze amatwi, lakini wameziba masikio, banze kumva, hawasikii, banze kumenya. wamekataa kujua. Imana izabatsemba, Mungu atawaadhibu, bazahanwa, watahukumiwa bazarimbuka na wataangamia kubera ko banze kwiga. kwa sababu wamekataa Bavanye kujifunza. imbere ya Data, Watafika mbele za Baba ndabasaba na waomba, kugira ngo ili nuzoza uja guhiga, ukitaka kutoa nadhiri, menya icyo ugiye kuvuga imbere y'Imana, jua lile ambalo utatamka mbele za Mungu hanyuma uzogishitse. na ulithibitishe. Ndashimira Asa. Na mshukuru Asa. Asa yarambwiye, Asa ameniambia, arambwira ngo Imana niramuka imuhaye kuzara neza, akasema Mungu akimpea kuzaa vizuri ikamvuye umwana. inanipea mtoto huu. Ariko Asa we, Asa yarabaye nka Ana niko yasenze, Ana vivyo hivyo ndio ameomba hivyo, aravuga ngo n'Imana nimuheze umwana, akasema Mungu akimpea mtoto, ngo umwana we ava mu bitaro mtoto wake akitoka hospitali, atarinjira iwiwe, kabla hajaingia nyumbani, bazamujyana mu ikanisa. atampeleka kanisani. Asa yarabikoze. Ameyatenda hayo Asa. Imana iguha umugisha. Mungu ambariki. Umuntu ahabwa umugisha w'umuhigo iyo yawuhiguye. Mtu huwa anabarikiwa na Mungu kwa namna jinsi amethibitisha. Imana iguha umugisha Mungu anakubariki iyo wahiguye umuhigo. ukithibitisha nadhiri. Bene data, Wapendwa, ndangije izi nyigisho, nikikomesha mafunzo haya, iyo niyo mirimo, hiyo ndiyo kazi, uko niko kubakira Imana hiyo ndiyo kumjengea Mungu n'andi masadaka yose na masadaka mengine wahawe n'umutima wawe ambayo umeambiwa na moyo, n'umwuka wera ambao w'Imana, umenongonezewa na Roho wa yo Mungu, gukorera Imana mu mutima w'urukundo. ya kumtumikia Mungu kwa moyo wa upendo. Batanditse muri Bibiliya, Inawezekana isiandikwe kwa Biblia, ariko niyuzuzanya na Bibiliya, lakini ikiingiana na Biblia, so bikora imbere y'Imana, yatende hayo mbele za Mungu yazaguhesha umugisha w'Imana. na Mungu atakubariki. Bikore neza, Yatende vizuri, winezererewe, ukiyafurahia. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki sana. Ake ni ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Sema Matendo mazuri yote ni ibikorwa by'abizera Imana, ni matendo wala kazi ya waaminio, si y'abapagani. si matendo ya wapagani.
imirimo myiza yose kazi nzuri zote ni ibikorwa ni matendo y'abizera umwami Yesu. ya waamini Kristo. Mana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Izi nyigisho rero nizo nyigisho zo hejuru y'imigisha ibonerwa mu rusengero rw'Imana. Mafunzo haya ni mafunzo kuhusu baraka ambao huwa tunazipata kanisani. Mubashe kuzumva. Yasikieni hayo. Mwakire ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Hanyuma rero kwa hiyo ko tuzota. Naam. Twavuze ko tuzopratika tugira Imana ko twemeye ijambo ryayo. Subwima. Si maisha ya Mungu. Ubuzima buhinduka. Maisha ya kugeuka. Kubera kwiga, kubera kumenya. Ambayo inatoka kwa kujifunza na kuelewa. Kuishurirwa. Na kufunuliwa pia. Kurushaho kuba Mkristo. Kuendelea kuwa Mkristo. Ngo nibwo buzima bw'Imana. Hiyo ndio maisha ya kimungu. Kuko ab'Imana ni ibyaremwe bishya. Kwa sababu wa Mungu ni viumbe vipya. Ni ukuguma kuva mu bisaza. Ni kutoka kwa mambo ya kale tunaingia kwa mambo mapya. Rero tugiye gutanga iryo turo. Kwa hiyo tunataka kutoa sadaka hiyo. Batuzanire igitunga. Watuletee sadaka kitunga. Kiye gusenga nshimira Imana kubw'ijambo ryayo. Nitaomba nikishukuru Mungu kwa ajili ya neno. Abazanye iryo turo. Wale ambao wameleta sadaka hiyo. Abashimira ijambo ry'Imana. Wale ambao watashukuru neno la Mungu. Abagiye gutangira ubuzima busha. Wale ambao wanataka kugeuza maisha yao. Abihana kuzo bakoraga bitari byiza. Wale ambao watatubu kwa yale ambao wameyatenda sio mazuri. Wakamilishwe na Mungu. Mwebwe mwese murazana amaturo. Nyote mleteni sadaka. Twavuze ko mu maturo habamo kwihana. Tulisema ya kwamba kwa kupitia sadaka kuna kutubu. Hariho kwegera Imana. Mkaribia Mungu. Hariho gushima. Unakusifiwa. Hariho kwakira. Na kupokea. Rero ngiye gusenga hanyuma abafite ibyo bazanye hanyuma duturire Imana. Nataka kuomba alafu wale ambao wameleta sadaka hiyo watatoa. Tuombe tukishukuru Mungu. Uhoraho Mana yacu gitare gikomeye. Ndagushima Mana, ndaguhimbaza gitare. Ndashimira ijambo ryawe. Shimira ko igitabo cyabonetse. Dufite igitabo. Ndagushimira ko dufite igitabo cy'amategeko kituyobora neza uburyo dukorera Imana. Kituyobora neza uburyo tubana n'Imana. Kituyobora neza uburyo duhabwa umugisha. Kituyobora neza uburyo tubana na Data. Mwami Yesu gitare gikomeye. Wera wa Isirayeli Imana isumba zose. Twumvise ijambo ryawe. Nariteze amatwi. Naribayemo. Data naribanyemo n'itorero rya Kristo. Ndagushimiye Yesu. Wimbaze gitare gikomeye. None tugeze mu mwanya wo kuguturira. Twakirira ijambo ngo ribe mu mitima, ribe mu mibiri, rigendagende muri twe, ritubere itara, ritumurikire, turagabana imigisha yose ibonerwa muri Kristo Yesu. Mwami Yesu, Data nyiribihe, urambura wese kubwo kwemezwa n'umutima we ko yishimiye ijambo ryawe ryakiriye, ahindura ubuzima bwacu buhinduke. Yifuza guhinduka k'ubuzima. Data nyiribihe wewe wese twemerere uhindura ubuzima bwacu. Hindura ubuzima bwacu. Igihe cyose dutekereza kuza imbere y'Imana tuze tumenya ko ari umwami. Tuzane ibyatoranijwe, tuzane ibizira inenge, tuzane Mwami Data, tubizane mu cyubahiro cyawe. Uri umunyacyubahiro, uri umunyebambe, uri Imana ikomeye, uri ubuturo bwacu. Data uraho twishimira, uraho twifuza ku manywa na nijoro. Rero Mwami Data, duheshe kubikorana isuku, duheshe kubikora nk'uko bigenwe. Mwami Data urushaho kuduhishurira ibirenze ibyo twakiriye hano, kuko Mwami ijambo ryawe ni rigari kandi umwuka wera w'Imana hano rero kugira ngo Mwami Data atubwire iby'Imana, atubwire ibiri mu ijuru, atubwire ibya Kristo Yesu, adusobanurire ijambo ryawe mu buryo bwimbitse, uburyo Mwami Data tubikora bigashimwa n'Imana. Amaturo yacu yemerwe, ntabe nkajya ya Kayini ataremewe. Ntabe Mwami Data nyiribihe ayo dukora twanduye tuyemere kubera ko arimo yanduza. Tuyakoze mu rukundo, tuyakoze n'umutima ukunze, tuyakoze kubwo kukubaha Mwami Data no kukumvira, kuko Mwami Yesu wavuze ngo icyo dukora cyose tugikora
tubikorane umutima wubaha wumva wumvira imana. Data wavuze natwe turumviye kandi turabikoze kubw'izina rya Yesu Kristo senga twizeye amen.